Gasa, itibiyag. Tinapalabas, kastaunay apan nakapasakit tirik na ni Ami. Gapo iti panag-break iti kaayan ayat na. Gapo kadag iti gagayam kan naganak na, ininot analiwliwa tirik nana. Nang runa idinayasidag tirik nana iti maysa akatarabhuan na, ani Brian. Kanayon nga awisan ni Brian ni Ami amapan mangan itirwar. Aging gaan na sabat na ni Cesar, ti batchmate ni Ami. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti serye tayo italawas ana Pauluan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo, Gasa, itibiyag. Mabaling ka rin awisan ka mat ama panagdinar. Ha? Ijay kong tungay bagaji ko nang ibakan ka. Mapasalak man kada kayo. Anya ka di dayta. Ibagak tulatan. Ayawan ka ha. Pasensya ka kung manitirabi ha. No imawa ka kan ka. Sinigurado ka lang no nakaawid ka no saan pa. Awan day, sir. Ayos lang. Agyaman ako no kastami. Mabit lang, sir. Amangan no iti kanayon apa nangawis mo kanya. Kat adda maibagadag iti akin amamukan ka. Nang rona ti asawam. Ha? Awan bibiyang ti asawa kanya. Ha? Di mon panunutan ti baga ti makakita. Ngami, agkadwa tamat iti trabaho. Iso an never mind. Sir Brian. Pasensya ka kumaran. Amo ka naklaad ka iti naibagak. Ngam iso tipod no. Huh? Inaramid ko amin na namabalin kong aramidan. Mayaw awan ka lang kumaitirik na. Ngam awan lata. Amin. Pangahasim ko ma. Di na kumamat paayan. Ay-ayatan ka unay. Dagiti buhanag ngay naramid, dagiti nagbali na kayan ayat mo. Anang iparik na kin ka asaan kang umdas. Saan mo apulos ang mapadasan kanya? Sir Brian. Di na kumalaptan nagdaton kang ka. Saan ka nga apurahan? Agurayak aging ka maklon na. Basta ka na mo laglagi pa yan. Napudno, ti panagayat ko kan ka. Amen. Kunak man nagkuyog kayo kani aming nga gawin. Ha? Wan ko ma. Nagsarita kami itay nga agkuyog kami. Ngamadda ka no pa'y papanandakin ni Sir Brian. Ha? Iso umatinak mo na kanyak itay. Awan din bagbaga na kanyak tayo babae Ay, adan sa gidilim-limit na. Sa dino ka no ti papananda. Ay, tsaka mo Alangan kitimot asaludsodak pay. Ala Ano sam ti agawid nga awan kagidan na? Agsabalimat ngamin ti pagawidan ta. O sige, ingat. Kastamat kan ka, agan-anad ka si kaabakla. Hoy, girl ako no? Bakla ka dyan. Dyan ka na nga. Hello, Cesar. Hello, Ami. Kumusta ka? Ayos lang. Sika, kumusta ka matan? Ayos laeng. Awan ngamin trabaho kita. Amangan mabalinti mo masyar dita. Ha? No, ayos lang gan ka. Amukmat nga awan trabaho mita. Malaksid laeng, no da papanam. Awan, si kakit dimat. Kat umay ka lata Umay ka after 1 hour. Tagdalusak pa'y ijay salas. Nakababain kan ka. Atya? Sika talaga. Saan matkat aday ta salas yuti umay ko pasyaren. No di kat sika. Anya? O sige, agdalos ka nga ro din. Awagan nak numabalin konti umaywan. Okay.
Taman pa'y anasapa ka anagriing anak ko. Awan magtrabaho mo ita. Agdalusak dito'y salas, nanang. Nakababain. Umay kanon ni Cesar inton madamdama. Ha? Ay asino asisar na ita? Ni Cesar, nalipatan nyo ka din? Jay batchmate ko. Imay day jay dito'y balay idi high school kami. Ay, kasta ka de. Ay katwa na. Umay latanak ko. Agyaman ako, nay, nanang. Ala nga road. Agdalos ka. Tamangi sa anak iti merienda para iti umay abisita anak ko. Isu siguro ang nag-break kayo kay ni Lester. Gaputasan na talaga nga isu ti paraken ka. Ha? Anya ti amom. Amang ano siya. Ha? Sika talaga. Manipod idi high school tayo. Aging gaita. Naangaw ka lata. Amom. Dagiti tao an angaw isuda tinapudno. Isu ano maminsan, ti angaw adda kinapudno na. Ay, nagadumanan nga imbagam. Malakit din. Mangan kaamangan iti merienda linuto ni nanang. Para kan kaamin dagita. Ah? Kasta ka di. Nagsingpot mo ni Auntie Maring. Katalan agmeriendatan, ami. Asino a Cesar ti ibagbagam? Jay ka ti batchmate tayo a pulis itan? One friend. Oy! Gwapo day Jay Kan may sa, nautak day Jay. I mean, nasirib. Gaputa ka lang nga iso ti adda honor na iti high school tayo. Kat, anya kumaita. Kat nagdadaton kan ka, apay pilangan saan mo nga aklunan. Kat awan mo't kaayan-ayat mo. Ay, awan mo ti maibagakan ko na. Kas itinakunam, adda lang na. Nasirib, addaan na talgad at trabaho na. Oh, anya pala ang angamday ta. Ngam sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat manen. Anya? Hijak ang mo, friend. Saan kumat nga ibagbaga adyak kayat ni Cesar? Ngam, basta. Siguro, adda sa baling agdat-daton kan kanya. Iso akasta ka kan kwa na. Ay, awan. Nabilang lang tadda, sapay la kumata ni Cesar latta ti Pilyam. Ngamin, ni Cesar, awan sabit na. Anya? Diyak mo na anyat aramidak, friend. Ay, naami, pangaasim tagpanunod ka na imbag. Ti utak mo, ti ad-adda nga aramatam, sana ti puso. Yamin, ti puso na maminsan, sana makita na kiti ba nagamang ipaay itiliday ken ka. Amok nga gayat ka ni Sir Brian. Nadlaw ko na itay di bailaang. Ngam no bilang lang, Jack kanunungan. Apay? Di mo kayat ni Cesar Abaro? Ngam ni Sir Brian na pamilyado? Isot, ikayat mo? Friend, kinapod na. Adamot panagayat ko kini Sir Brian. Idi pa'y lang. Inaramid ko ti amin na kabaulak. Mayaw-awan ko lang ti ayat amarikrek na kankwana. Ngum ad-ad nga inayat ko, idinagpod no kanyak. What? Oh, ang lagi din dahil mapaspasamagan ka. Talaga ka di aday tanti kinataon? Ha? Maag ka no may papan ka na ayat. Sorry for the word. Ngam, gayam na. Iso nga dagan ka, no agsakitin na kang mukha niya. Ulitak manan, ulitak tupay, ha? Agpanunot ka kumaan na imbag, ami. Anya, kasta timbaga ni Ami kan? Ay, nawan manang, iso binagbagaat. Bareng ano, amirisan na dagiting bagbagakan kuha na palagip. Ay, nagpintas ni Ami. Nasirib kan ubing pay. No apay mat ani Brian pay laeng apamilyado ti kayat na. Idin to taado ti babbarong agdatdaton kan kuana.
Ah, that's what we call when love is blind. Ho, anya-anya rod. Kati suma tinakariknaan na iti ayat amag ko na. Ala, di mo latasar dengan abagaan, ha? Numatyempo aktumat ada kamila ang tiyada dito opisina. Baga aktumat. Sayang ti kinapintas na. Nupilyan nakit din ti agbalin a number 2. Ami, aging ka dita. Awan pa'y sumpat mo itat kugan ka. Ha? Di ka makapaglibak. Marik na nakadamat pa ng gayat mo kanyak. Amok dita. Sir Brian, pasensya ka kuman. No pinaguray ka iti sumagmamano abulan. Ha? Anyat gayat mo asawan? Ay ayatan ka mat. Day tatipod na. Ha? Gayat mo asawan? Agayan ayatan. Amok, nga iti kaanuman, saan nga agbalin a perfect ti relasyon ta. Ngam nakasagana ak iti amin abanag, gaputa na nagsakakan ka. Woo! Yes! Agyaman ako na yung unay alami. Sa anak man na baro, akas ka na iti nagbalin na kaya nayat mo. Gabi karek, nga aramidag ti amin, may pariknak lang tinapudno pa nagayat ko ka. Agyaman ak no kasta. Ket sapay lang kumata dinak to pasakitan. Magnamnama ka ami. Ikarik data. Maragsakan anak ba'y ta makakikita iti anak tabakag. Ha? Ay na, madlaw ko kami. Akasla naragsaka ka na ayon dal daw na. Sana kasi tisigaw. Asaan apulos nga umisam. Ay ka, nalipatan na mo na siguro na di Alister. Ayun kaya makak. Yay imay si marong karabas mesin na. Ako na idinaminsan ngal daw. Agdatatong ka dinay kay darak ta. Ha? Magustuwak man ti ugali na tayo day. Na respeto, kan nadayaw itinataengan ngam iso. Wad nga rod lakay, saan akas kini Lester, ide? Nga ibaga na ti kayat na nga ibaga, uray makapasair itirik na. Kada ka di madbadlaw mo iti kayam ta, Marites? Ha? Panagkunahag. Ada saan na nga ibagbaga kada ta? Anyat kahit masawan. No saan nakagbidot? At nagkinawatan da ami kan Sir Brian. Anya? Kasa naman na ibaga dayta? Sos. Madlaw may titigar-garaod na. Saan na nakasitisigod? Ano agsarita da? Ay kat, agkatrabahoan dalaan. Ngam now, ita, ngayon. Isam da ba'y lang ititunggal may sakit? Ay sos, madlawan. Ang mga nadama kang nag-itimbagam. Nang runan ni Ami. Ang mga no ibaga na, nga iso ti pagsarsaritaan ta. Wah! Ayos lang namangad na. Tinasaya at kasarita tanto ti gayam ta. Taamon ta, no anya talaga ti status da. Ay, sana all! Ha? Bigbigat asana ulti bagbagam. Sika talaga, Philip. Oh! Instead of calling me Philip, call me Felipa, okay? Ha? Makadlawak man. At adamat na pumimpintas ka, ha? Ha? O ano? Adamang papapintas kan ka? Hoy, si Kaami, ah? Amomon, timang limad, ha? At ay limlimad mo kada kami, Ha? Anya ka din day tanga ibagbagam. Ken awan mati ilimlimad ko kada kayo. Sos, talaga? Sika talaga. Awan ilimlimad ko kada kayo. Ay, flang! Sabay lang kumatapod no dahi tang ibagbagam. Do.
Kan sabay lang kumata sana pudno, ti atap ko. Anya? Panag ko na, makadlawon dagiti gagayam ko, Brian. Ha? Apa ano ko nam data? Madlaw ko nga minti pa nagsasaon ni Philip kanyak. Iso ang panag ko na, makatkadlaw na. Kasta ka di? Kastulangan. No data yung opisina. Saan taon na agsarsarita? Adadalakit di ang makadlaw na. Saan mat siguro? Kasi tisigot. Agkatrabahoan talagang. No kasapulan na kasarita nak, may papaniti trabaho. Kasarita nak. Kung saan may papaniti trabaho. Ibagam tulangan no tatay Jerwar. O sige. Mayatak iti dayta, Brian. Cesar, api nga da ka dito eh. Di mo impakpakaam mo kanyak nga umay ka. Kwa. Kaya't ka nga minasorpresain. Ha? Sika talaga. Mahilig ka iti surprise. Sinorpresa ka. Kaputa di mo mat ngamin basbasaan dagiti messages ko. Awagan ka. Di mo pa isunggatan. Pasensya ka kuman. Medyo busy ak ngamin iti trabaho. Kan sumangpot ak iti balay. Agi na ak adagos. Sabali talaga ti workaholic anya. Awanan time da iti love life. Sika talaga. Saan mo takas na? Mala. Awatam nga ro da iti sabong. Para kan ka. Sapay na ko mata magusto mo, Ami. Amok arin ti paborito makulay. Iso aday tatim paramid ko. Para kan ka, Thank you, Cesar. Ma-appreciate ko ti efforts mo. Awan anyaman na, Ami. Apay ngamin. Apay at di mo ibagay tita dya, Cesar, nga darang kayan ayat mo. Saan nakasardangan na dyan? Aging gasaan mo nga ibagakin kuha na ti budno. Kayat mo asawan? Ibagakan ko na asikat ikaayan ayat ko? Wan? Anya, kasanon no maibaga na iti sabali, kat maaman ti tattao. Agpampanunot ka kadi. Sorry. Kahit ko lang proud ka kumaasyak ti kayan ayat mo. Apay, saan mo amarik na? Proud akmat kan ka. Numabalin la ko mga ipanakkel ka iti kaaduan. Inaramid ko iti paylaang. Ngam kaputa saan, iso adata laang ti makaam mo. Sorry. No amom la ko mati ayat ko amang yamamukan ka kadagiti naganak ko. Kadagiti gagayam ko. Ngam tiyak maaramid. Gaputa amom ano'y naramid ko dayta. Ado ti gumura kanyak. Isa pang nga asim ko ma. Umdasan adatalaang ti makaam mo iti amin. Saanan anas kan amaamuan ti uray asino. Sorry. Mawatan kay ti dayta ngayong bagam. Ala, Houston. Promise. Sana na maulit tinaramid ko. Promise. Saan kumada ito iti santa pag kinawatan? May salang di kahit ko asawan iti nailawaan ngayong bagak. Diyak kaya't nga dagdagtaton kin ka. Masaksakit anak, Ami. Aping imay ka dito'y balay, adi mo impakpaka mo kanyak, Cesar. Di ka man lang nag-message kanyak, sakbay nga imay ka. As usual. Kaya't nga ngay sorpresa. Sika talaga. Cesar, pasensya ka na ko man ha. Ha? Diyak kaya't apasakitan tirik na. Ngamnas kan ama-amam. Tapno saan ka amang namnama kanyak.
Awan ayat amariknak para kan ka. Anya? Mangsapol ka laangan iti sa baling armam. Siguro, sana siya kipanakan ka. Apay. Adda ka din. Kaayan ayat mo. Awan. Ngam awan pa'y panggap ko ang makiayan-ayan. Sapay la kumata maawatam. Anya? Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di yuliwaya na denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaunuan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo, Gasa, Itibiyag. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.